Ayu Sinta Prabandari saking kelas pati. Tityang jagi masatua sani mamudra itiwas teken isuge. Timpal-timpal jak mekejang melahang lega. Pusing dadi uyut. Lang ditahan. Kene satuane kacerita ada kone anak tiwas dan anak sugih. Tiwas buka adane yang muda tiwas pesan. Nanging gaginane ngalesang ke alase. Isugih yang mulu sugih pesan. Nanging demit. Nujudina anu itiwas ke umane isugih. Lakar mide bahas. Ditu isugih ngorahin itiwas ngalisin putunan isugih. Yen subesut lakar aina bahas acorong. Gelisin sabut subet tenai mare subut. Lantas itiwas mau bahas nento lakar kejakan. Yang pesan kenane itiwas. Nanging teka kone isugih lakar nyemak basne ento. Nanging basne ento subuh kejakan teken itiwas. Isugih demet tur iri hati. Nyemak basne ento na ane dadi nasi ento. Itiwas bengong tur mapengenan. Dina anu itiwas megait ke alase. Gitu ia nepukin ikidang emas. Itiwas ke orahin nyala jadi ikidang emas. Lantas gitu ia tengkejut bak misi emas teken selaka. Itiwas sugih nada. Gelisin satu. Isugih tur iri iya. Ia lantas ke alase. Ia ditu nempukin ikidang emas. Isugih nyala jadi ikidang emas. Nanging isugih paida abane ke duwi-duwine. Isugih ngeleng sehase mekereng mesin mati. Inggih asup ke satuan tiane. Om Santi Santi.